Deputy Commissioner ke Swkhd Hills District ubati lingwa haka arpo arterek uleber ula otripon kum kata ke Plie ya ke 7th District Level Industrial Exhibition and Aqua Fest ha Mawkyrwat ke bani ars ngilenter kata nadu ke arpo arterek hadu arpo lai terek uleber arjar arpo lai. Ya ke ni ke yo pin inam la pinyai da ke office jong u General Manager District Commerce and Industrial Centre haringkat ke jingat lang jong ke office u Superintendent of Fisheries Swkhd Hills District. Ya kini ke Aqua Fest la pelong haga jaka yang kali jong ke kong peace imle. Haga ni ke pelong ikan ke yo pin inam on pin inam ru iki bon jai ki tiar ki baki brio ki la pinmi hi bai ki la shnahi da laki kti. Ki we ki mar haga ni ke yo ki kintop ki mar bam ki umso ki ngam ki dok kha bat shibon ki we ki baki brio ki la pinmi hi ling bagi kar khanarin nagi kenhon ba pher jong kishnong naga thain Mawkyrwat badru naki we ki district hagani ga sngi la yo eka jingkran lingkon na uba ti lingwa ki officer ga sarkar bat ki bawani shimbinta hagani ga sngi what they come bang pay barit larang pay jana yi kinora ya buron bade ganam bai bade job hagani ni ye हम ये बोन की जिन पन्नी की बात या पन्नी कम की जिन थान क्रिया जिन थान शांग की जान की नब नटा की बसना की अचार की उम्सो की डेकोरेशन की बा फेर नटा रंगkat ru bagi ni kinong read oha kalau ke kaba I dan kebadan dikermen bangin da perkat ya lawai demi lingba kajing kajingnya nok sinyang kadang pi ini district kami yang long ini district ibarat impatan kita industri kita di karhana di bawah andre compare ke kibun kiri yang percaya kibam dan wakil dan di karhana andre kilang kiri di bawah ya caprang di bawah kieu kaya apa jadi beliau lingba di small scale industries kita di jin kam di bateri kam ladi kam lajang diberi biteri halai yang alasan hapo ka si family dengan si yang sisam ki laban tumi gitar ki kindan kam ban sania ki kam sarkar ni kindan kam ban sania ki we pada jibala ki bahan ni national bandaiwat bala keleng ki kini ki bai simbanta hane ka exhibition kita kasi bapen ya yaine kindan ke yaine Pinang kebaya ini hakikam kijang fi penroy ya ban penroy ki jingtre jingta ki kerang bagi kon iksi fi kenya ban yasim banta kenya pateng gitu ki kam ki kita katayan ke bau kasap bau bleu la ai kerang ban penjara ya ke kam di baki kitre bat kanong ke jingker khu ya kalong yang long sem bat kanong ka wan mera ya yo ka kon ka ba kham kraw ha kecil ka thau